Kakin Hun Special Investigation Team ka Iingkashari Hills hagasngi palay kalayalam tian bishar biang ya ka Sonam Raghuvanshi pada kisangut kirunar kibadan ketiban penyap ya Raja Raghuvanshi hasora hadin bakutno ke police custody beprasngi. Ya ka Sonam bat ya kisangut kirunar layalam le medical check up sha civil hospital haswa banyalam sha Iingkashari ban pentikna bakidon hapadeng ka med ka bakot ka bakhia. Sonam and this Raj Kushwa given 2 days police and others, that is Anand, Bishal and Akash, they were given 14 days judicial custody. Ka Iingkashari haba bishar kala Aibor ya ka SIT ban set sa arsngi ya ka Sonam Raghuvanshi badya Uraj Kushwaha ha police custody ki badai kinong ya sala bah khamat ban penyap ya Raja Raghuvanshi ban pendep ya ka jingtokit. Kat baya kilaingut kirunar ba penyap ya Uraj Vishal Singh Chauhan, Akash Rajput, bad Anand Kurmi, ka Iingkashari kala hukum ban set no eki ha ka judicial custody ka bakhat sausngi. Laban kedua bakawai ka kinhun ki pulit ke jelak ladan mentah indur ban penlong ya ka jingtokit ya gani ka jingjia, kamtam ya ki bahing hasem ka Sonam Raghuvanshi. Kini ka kinhun ka lech hayeng jong ka Sonam, bat ru sya ka karkhana jong uhummen, bat tokit ru ya ka kemi bat kepah ha indur.